Sengibosho kaningi mina mfethu. Bengithi Christmas yami yokuqala ngaphandle izolo. Christmas New Year's Eve dala ngagcina ukudla into bathi New Year's Eve nama Christmas ngaphandle. Bengitshelwe le yasemini ngithi angifuni ukuboshwa, ngifuna ukudlela iChristmas neNew Year's Eve kuphi ngaphandle. Definitely sure ngiyenze lento le, ngidlela iChristmas ngaphandle. Bebelo baspina bebelo baspina baspilela isijaya ngiyanga bamangele nje ukuthi hayi wokha ngabuyanga. Bamangele angibuyanga this time. Yeah, angibuyanga. Sewajayela ukuthi hayi ngoba masithi disstate hayi iyangena hayi this time bafethu namanga angifikanga this time ngidlele kuphi ngaphandle ngijabulela ukuthi ngisindile this time ngisicocile ayenza phela last year futhi ngeCovid bengiboshiwe nangeCovid imeremo imeli imbophisile ngithi njalo masithi December ngene enkingeni namfita angazi masithi December yasho ngiyaboshwa noma ngenzanga nesistradini umuntu angisukele maybe ngimele ngilwandlo ngiyenzeni angazi ngiye emuntwini masithi December ngiyaboshwa yeah ngiyazi masithi December September kunento ewrong izwenzeka ngiboshwe njalo noma ngathi ngizibamba kahle ngiyenzani ngihlala still awumunye uzongisukela estradini omunye athi ini bese siyalo ini mase silule fair square yena uyahamba manje ngizothi ngisahleli uyayizwa it whip masengiyazi ukuthi ha kusukile lo yabona then abanye abantu bazothina ijeli bait uyathanda ijeli manje ngiswabisela abaya abathi ngijeli bait nguphi ngisemkonti bethu abana baphethe inyuko ejele ne umuntu okwashelayo ubani umuntu awenzi nesengidlulele okwashela impahla amateki wakho it's like ama washing machine kunama front load ejele kunama top load ejele bwana abomanyewe yabona umanyewe bawasha amajida akhona abomanyewe uyawasha uya-iron is getting paid for lento lezo azenza angithi inombolo yasejele bathi ugeneral kunama qualification mafika ngaphandle abhayiseka ubheke most yabo general baphuma ejele mfethu amabhozo wasejuzi la amabhozo wamalundi ejuzi mawafika lengaphakathi amabhozo ngaphandle abana style yabona bayabhayiseka yeso yangazange ngifuna inombolo ngabona ukuthi izibhali ziya amabhozo lestradi mawafika la ngaphandle la uyahluleka yabona yangabona le nombolo ayincidi yabona ngabe inombolo bathi izonginceda noma ngifika ngaphandle bengizoyijoin ngoba benye ngenzeni ngilambe ngaphandle mangifika ngikhipha certificate ukuthi yabona ugeneral ngiwafika bagaba ama26 or nginongoloza ngubani bathi hey sakuthatha manje sakucasha manje akunama qualification ngibonile useless ukuthi ngijoin inombolo ngeke ngincede ngaphandle ayithi ukuqukele nge last sentence yami lokuthi ngithathelwe imoto yabona yeah mina mfethu ngiluthiwe mfethu ngibona nganye mfethu ngihamba nge325 shape ye325 ngabuya ngathi ngishese ngeBM ngo12 ngoyitotlo ngihamba ngayothenga iBenz la simshizilo wami bengishiza nenyawo uthamba dumasho abantu okushileni yeah le shizment leyogcina angithi le shizment le uthi ngiboshelele sibopha ile utapita uma iqhuzwa sefire town basibopha after one eye nomacala wami nje yami mina bangibize bathi ngiSpringbok mina mangiboshwa nje ngifoka ama-short step yeah bayazi abo baba ukuthi hayi lo iSpringbok lo mina ngahlanyisa umaqhuzu waseSophia Town bathi uBraphet usemndeni usepensionini uhlala ngale ngase B3 yabona amacala la khona ngiphume ukulishizelela kuna stress ngicela ngikhona nokukhuluma ngayo noBraphet ne siyakhulumisana ngiyambulisa grand iHotman shapunjani iHotman yeah amakai yeah hayi wangifaka isicathulo uBraphet hayi ngiyamvuma lapha khona ngibhesha ngayo ya yena nabafana bakhe baseSophia Town bayayithela induku abadlali hayi sashawa hayi intwana encane hayi yazibona izishama khavela lezi ishama skinny jean ziyakhahlela yeah zakhahlela zakhathi basibamba lapha sesikole imali yakho bese sidlile mfethu sesikhohliwe sephele nokuphela mfethu bathola yonke into angithi umacala lo benginayo yazi induku mfethu mase washaka kakhulu mfethu hayi ya confess yabona
leso sikhathi leso siphuma eroundini siphuma ukuyoshaya le bathini Key West yabona iKey West angithi yeah le emasababhini siphuma ukuyoshaya iKey West leso sikhathi mashaya kanje eKey West kanje sashisa safuneka singama 130 yabona sihlala emotweni yabona la emkhukhwini yasehlala sihlala emotweni wena mfethu sifuna buhata sifuna iprotein sifuna umhokwa sifuna ehle konke ama irolipoti futhi siyafuneka high and low yabona sihlala emotweni haya sigeza sikho isikhathi sokugeza wena mfethu sigidle emotweni basithola ukuthi sikuphi sizofunela ihontshe bese idrip la ngaleso sikhathi waboshwe i1 yabona makuboshwa lo 1 sokusele 2 yabona bona manje safuneka sisifihle kule OTM lenye bathi ayihlathi sisichafa ngala yabona ekuseni sihamba siroundini siyabuya yabo stock sayiqhubekisa ukuthi manje sifuna abohata asayi roundini sophila ngani yabona yeah phela mele istandard angithi phela ngithi customer sebajwayele ukuthi mangifike ekhasi masifike ekhasi emfethu ngithenga ibhiya yonke amabhiya ngithenga ifridge lonke mangifike eThaveni yeah walker yeah makufika walker wonke umuntu uyajabula bathi hayina ekabaholo uyasuka yakabaholo inaledi kusho lapha ngifika khona kuyaja wena lady emathuku mini bokoze kusho lapha ngifika khona njame kusho ukuthi ngihamba nawe eKaslami sithi ukuthi mapeta phiri sinawana moti walker abazoshuta ya ile befu uthanda ukuthi abantu bahlala bajabulile yabona yeah bengithenga lonke ifridge yeah bengishiya boma 6 to 7 8 to 10,000 sidle nje mangijabule ngiyadabule nje imali yeah ngiphila leyo mpilo leyo wena njalo yazi imali ecrime njami awucabangi nengcondo yavaleka manje anginawo nabo sister abo nomthandazo afuna uganga nathi ngapha ngathi mele ni standard na standard sakho mele uhlale wenzeni uphethinye phela manje noma sifike endaweni uthola ezinye igebengu ngasihleli lapha ya angithi nithe ni igebengu mele itafula ucace lapha ukuthi yiniphuzana utshalo ubunjani ugelwa kugcoka amaselina amapolini amarokho bharokho ya foster kumele ukucace hairstyle up to date nawe uhlala uyiphethe pitapita uyoshisise kakhulu phela umaqhuzwa sisofa yathana hey lo muntu wasenza busy yo mina mfethu bangibamba ngikabhizi eKaslami mfethu ngihleli kabhizi ngiphuza amabhiya ngihleli nabantwana kumnandi lapha kabhiza esinusual ngibone kupaka imoto zi2 yabo chikinyana bagcoka smart yabona labo sisilabo bathi bafuna ihawk ngibona labo sisabakahle lapha ngithi yimi ihawk kanti bakithi yimi ihawk hayi labathi labazokulanda vele dala bafuna ihawk yabona mina ngibona kusisteke ukuthi hey labatala bahle kanje bathi show ihawk ngithi ngawuthi ubani ngawuthi labazwele kabi kuphi kanti hayi abohata bathe ukuthi sikufuna ihawk hayi manje khani ngijamba ngithi ukuthi bakufuna hayi ngithi ngiphuma ngomnyango wasekitchen ngale kathi kabhizi mangijampela ngala kanti hayi sesivalela ngale uboshwa kami ke bangifaka ebhuthini ngiboshwa ngama ST hayi ngeveni ngiboshwa ngama ST umacala wami simthola ejabulani ke yazi le case le yazi ushawe kanjani le Khotman lelambile labuza ukuthi abobani ama professional wama house breaking nama robbery la eKasi babatshela ukuthi inja lento lezo uwalk then Khotman sithi batrace bani walk emihambo ka walk bathi bazo find out bathola ukuthi mina nomchana wakhe si close to lapha manje yabona manje uskima umchana wami idlala liyasiphula ngasingene ngesikhi yabona enzani uhlanganisa iphasela kushuthi umuntu wenze ukuthi kushawela ubani umchana inamba yendlu esikhiya somnyango itholakala ngobani ngumchana that's why manje ikhisi yasilinka kanjalo umchana wakho ibhamu wonke yaphuma zonke ibhamu yonke into yakhe yaphuma yonke into yakhe yabona ngaba slay mina ngashaya free bargain shuthi manje ngifuna uphikisana nestate angifuni sokulisa state ngikhuluma iqiniso liphelele ngiyalivuma icala ngavuma yonke into yabona yazangifuna kuyale nale sahamba ke guess basinika how many years basinika ama 4 years ukugcina ashama to ay ngapha alo ayavuka ama case ayavuya lama case lawa hayi angishanga ama step down sasa ama pending futhi amanye ngabuya ngaze mkonti futhi
lama case mangiboshavu bayabuya njalo make sengikhathele yiwo lama case lawo bengisakukela ukuthi lesikhathi ngida ishiziment yami ukugcina le uthi ngishizile nomashwabana kulapha ngihlangana no DJ Sbu usbu ubuzekezeke street ngezwe bathi bathi DJ Sibuyeza besijaya lapha ejele angithi besibhizi nabo khona enye bathi umabhoza wase TV uyamcafa umabhoza wase TV ungazi kahle ejele angithi bakadume ngingoma ethi amabhoza okuswipe yimi lo bashaya track yimi ibhoza yesigubhu apha amabhoza okuswipe ngashaya track bathi kuze uDJ Sbu uziloko prison ngashaya track ethi battle litsotsi lethi battle litsotsi tholakala sebathi ngibhalela ukhumbuleka tholakala I can't trace ubze tholakala ngaze ngakhipha ne reward awutholakala yabo ibattle litsotsi ngishaya ngisejele isuka phansi ngomjayivo ngishaya ngisejele lekwaito ngishaya ngisejele mangibuya la eMkonti sashaya itrack isigubhu sama legend ngirealize ukuthi ngintswemi ngomusic while I was in prison khona manje mfethu ngiku TikTok understand before ngifika ku TikTok mfethu namanje ngisase busy ngomusic namanje ngibusy ngomusic ngishaya track isigubhu sama legend so shaya track umkhonto wesizwe umkhonto sikhona TikTok imomark ku TikTok sa motivate at the same time ku TikTok siveza umsebenzi wethu esiyenzayo sami sabogogo mobile clinic Molandi medication abanye abasakhona sibambisa ngetaxi awuthiyamisa nokhipha inyuko yabona sihlanganise quantum bayise clinic baba test ama blood nani bese siyababuyisa kakhulu besidila ngaba chronic people yabona yazi mfethu moya clinic mfethu umela ama medication isikhathi eside ngapho uyahwaye kuyalamba mfethu yabo awunanto edlayo kulapha singena khona nomfethu siwashaya ngesinkwa lettuce inyana french inyana mokushisa juice yabona mokubanda coffee yabona sithelela ngathi nalaba abaphuza itiya akaphuza coffee ishukela yazi ukuthi kumele aphuze ushukela ongakanani yabona into esiyenzayo nobafo manje yabona in organization imomark igama layo imomark community center yabona so TikTok intholakala eswathi Momark community center spela kanjani Momark Momark ungena ku TikTok usearch Momark spela kanjani Momark Momark MOMAK Momark Momark community center ku TikTok sikhona ku TikTok sinama followers abhaya manje abasupport abantu big time sidinga izandla wena mfethu ngoba ezinye izinto angithi ezinye izinto sahlanga ngemali yethu yabona siya izinto sathenga siyanike siyafuna uncedo yabona umuntu ungasinceda ungadonita ngento ngesomething anything yafuna ukudonitela nangasidonitela mina ecala mfethu bengabelieve ukuthi khona umuntu wathi into wathi uNkulunkulu wena mfethu bengabelieve vele ngikhulile esontweni mara esontweni bebangifoster ukuthi ngiyesontweni bengalithandi mina isonto mfethu yabona mokhuluma ngoNkulunkulu hayi ngibona kahle babona manje into yabona kule journey yami believe uNkulunkulu khona uyaphila mfethu lento lezi ngibhekane nazo mfethu enye into mfethu ngesikhathi seCovid mfethu lesikhathi ngisejele ngeCovid abantu bebashona kanje mfethu mawuvuka ekseni umuntu ushonile sho mfethu ngihambe kushona abantu aboma6 eselini bengibloma holo understand ngingakhohlwa lesikhathi kwiCovid kungena ukudla kungenayo kungena ukudla kwenza izinto bezistakile zimile sometimes bathi ukudla kukho yabona abanye babulawe indlala khona lapho bebengekho strong manje thina singaboma dala stokisi dala shama enga strike sidla ama tissue nama Colgate sibambisa ngawo yabona yabona mfethu yabona njami yayilende ngifundise yabona le journey ngithathile njami ungathathi izinto for granted yabona 11 mfethu umuntu usinika isikhathi sokumamela umuntu ukuthi uthini
yabona uyazi lento le ngikhulumiswa yini ngabe ngingamamela labo achoose bamampela abangani bamaqiniso laba ya bangitshela ukuthi woka siyesikele usho ukuthi ngabe ngidlulile kulento lezi ngiphume kuzo ngabe angiyanga ngabe ngisifanele ukuthi zami ngishela amasudu lawa namahembe lawa ngigibele enye imoto esukuma phansi angiyazi experience yasejele angaze ngilume yintwala angaze ngigwatshiswe intwana nyane encane angaze ngishaye umsijumbana phezulu ikhanda lami ngabe lisase right namanje lingena ikali lezi zingekho yabona ngoba yini ulena ungekho right yabona ama surroundings la ngifundisana ubheka ama surroundings wakho abantu ophila nabo yazi ngifundeni manje namacala yabona umuntu ongiblomana uzokutshela angiblom noma ubani manje yabona mama ngakhuluma nawe ibhakede lami ngingathelanga next phakathi kwalo ngisaphindi ngima nawe uzokutshela umacala bayeza amajita wami hey masahambe sosha ama ATM siyenzani nangu uzokutshela yabona sometimes nokufuna kuwe wena macala i-situation maka niyami ejikenzeni ithi awungayi la yabo ngoba kunokushuba wena mfethu kusanokushuba not yabona ngidaya ukuthi into ezirong sizenziswa ukuthi siyathanda maka ndoda kunokushuba sometimes sanokutshela le ingimangalele yami ngiphethe isinkwe ilofu ngisalokudla ilofu lani mfana namazimba angizweli ubuhlungu thola ngilambile mfethu ngithi lofu mazimba yathola leni mangicabanga afika amajita aphethe inyuku mfethu siphuma kuyoshaya kuphi ingqondo yami nami ngifuna yafuna ungidonsa la le ngiyabona mangijenga ithini mayazi thingihlehlele yabona ngizophusha ngale ngiphusha ngakhona ithi ncenge mfethu yabona ncenge liwe luncenga ngakho yeza le mgconya ngikhuluma manje ngithi le umcondo la uzi kimi etona yeza la ukuthi sometimes ngibone ukuthi man mfuse kuyafana musi I'm still struggling man yabona check athi ngithatha intizwe ngibeke emuva njengakuqala yabona ngibuyele ecrime bakhona abafethu basame ngo7 babovu yabona basangongilana bapopile nemalangeni baphethe yonke yabona ngibone ngithi ngiyashikisha la yabo enye ingqondo izithi bafu ungayi la hlehlele yabona angifunda into ezibhaya mfethu ngempilo mfethu yabona into engidlule kuzo njalo ayiziningi mfethu yabona enye like ngifunda into eziningi mfethu yabona yazi ikhaya njani imnandi mongakaboshwa njalo mnandi mongakaboshwa uyayinjoya ngathi umsebenzi yabona sine mentality iphi ukuthi ayabheka umuntu osipana uvuka ekseni kunabantu abagibela ibhasi ngoma 6 abanye bayigibela ngoba ngoma 4 5 uyavuka ekseni uye esipane sawuhlanyelwa ingami lawo ngebhasi yakhe abuye thina yathina besijuthelana ngani sasayina khani ngibona manje ukuthi mina ngisananga next ayikho into engayisayina ngasayina icrime ngiyofila I was born a criminal besisho kanjalo I was born a criminal I will die a criminal hayi masengile ngaphakathi hayi ngabona ukuthi I'm not a criminal I was never born to be a criminal you understand mangizalwa bengifuna uba yilawyer ngibe ihata ngibe something better ku community ku family yami umama baje uthi I will be something better lo mntwana lo wami uye ozongikhipha kule hlatheni ukulo you understand sometimes mfethu sino blame abazali yabona yabona uthole ukuthi nawe umzali noma angenza nje makasho ukuthi hamba uyenza ikhaya umzali idecision ethathwa uwe kusho noma isimo singabanjani njalo change isimo ungasenzi sibe wese yabona thina like mina ithi for my side ngathi thina mina for my side is like isimo ngisenze sibe more than ngisenzeni ngishange I was supposed to be a bitter umama mangithi ngakhala ngokuthi umama wami ungishiye nogogo nomkhulu I was supposed to be bitter mangiyejele incozi zami besela nobani bebasana nobani abantwana babantu lapha abanye abantwana bathi my daddy bring me what mina ezami zithini daddy ukuphi lenqodo ezathizana estradini ababakho babakhwini ini understand ngabe nami ngenzeni ngaba ngcono kuba ukumamami ngenzani ngenza izinto ngendlela ezigrand yabo ukuthi uma uva estradini mhlawumbe na uthi bogeleza nayo ivanga emoto
le moto le bengiyigibela ngisaganga yena uyayigibela manje ngendlela ezinjani ezi-right momfepo shapunjani uzoshaya isikama wahlangana naye ya aza kubiza umuntu ewaka umshenge ngelukunyana uthi usifasipa athi nayi umuntu emva wakho la ewaka you can't remember me sakhuluma nesingama hawu mfethu ushengathi awumboni dala umbonile vele bothi uyambaleka ushawa isikama sokuthi sani ubafunza umfisa kanjani yabona uthi uprogressile ugrant 11 ngendlela ezimhlophe yabo kuthi manje yini akathathanga ishortcut phela uthi besinawo majita grant uthi akawo asiyesigela sizoba grant yabona besingena choice but besinayo ichoice ngoba bakhona majita abaphila impilo ewestern thina but today mombona umuntu okhona uyasispanela uhlala nefamily yakhe incosi zakhe unedladla ugele umnandi yabona khani ubona manje it's too late manje but not too late but yabona sana uthi le sephushe kanje yabona lezi la uthi lebesithi ibhaka esigela le ilezi esihlala sencwadini yabona ihlala iblome nabo sheki hayi le isidumbu le isidumbu thina singabotleva yabona abotleva ubhruba mbawupha abanye abo I understand mina ngithi I'm very lucky I'm still alive njalo yabona amazinyo amaphilele yabona ikasitlami babhabe bangasancango yabona mangivela yabona abanye sebayangikhulumisa uzokutshela uwafo abanye bebangibheka nje mamba nami yabona cha toka uyakani ngano wamle wamole kukekeking mina mfethu ngizala umfundisi ngizala umfundisi uma umfundisi mfethu yabona ngikhulele esontweni mina mfethu ngibona ngiso ngikhulele esontweni maka hayi kushuthi bathi nginive ngayitakasheshe mina yabona into kumagogo nomadala maka ngimelanga longiblame ukuthi umagogo nomadala nami bangishiye ukuthi mina ngenza into ezirayi mina abangane yabona abangana ngisabathishisa yabona ngamanje singenzani I humble myself ngipaka ngisithipha manje yabona hayi ukuthi ngisithipha ngoba ngithukile angithukanga ngibonile ngwesite isikhathi sami for udoti ngicela isijele for udoti intanga zami ziya progress impilo ayimanga mfethu impilo iyahamba yabona bheka umuntu uzoguyaguka uguga ungena next yabona bengifavorite kagogo nomkhulu kundlula zonke izukulu wena bafu ngikhule kanjalo kusho ukuthi kugogo wami nomkhulu wami bengiyini bengigolide bangafuni next ngami mfethu umadala wami mfethu noma estradini ngizikhandile estradini beyazosho lo namswele kushuthi kwenye indawo ngathi futhi ngasho ukuthi umadala kwenye indawo ungimoshile yabo ngoba yena ngikhona ukwenza amasimo estradini mangibuya angenzeni angishide ukuthi hayi lo akuye lapho kuya khona afuna nokulwa mangiyazi ukuthi into yakhona le afuna ungibhaketha ngayo ngiyenzile vele mama ngifika kuye ngithi ngiyishuna vele umadala bekabhiliva yonke into engimtshela yona njalo yabo angazi ukuthi estradini estradini ejakadi mengilezi ezigrand mama sengiphumile ngile ngiba enye character nje yabona yabona mase ngibuye eDanyani khona lapho bese ngibuye eDanyani umadala athi ngasaganga ngimgade hayi ngithi mina uthi ngibangene ukugcina amadala ngizobuya ngizokugade ngaboshwa yabona yabona manje ke mina ithweni lika madala wami ngilicabe njalo mina umadala mangazochafa ngisedanyani yabona ngeke ngitshela ukuthi ithweni lika madala luphi aboshwe kanini mfethu bengijike ematrial sentence kayi4 mina mfethu ngile ebebashaya ifinika lekasi bathi ngishonile ezaleni bashaya ifinika mangivela ekasi babona ngathi babona isipoko yazi into leya kuma najika le bakuthele ngomhlabathi bathi kuthi sebashayile batshela ukuthi yimi ngavela sengivele ngingabholanga manje bani bese boxing hayi bafake bakhoma umuntu orongo emzini batshela ukuthi hayi yabona uyafana nawe umuntu okhona umuntu lo bekakhendleke kakhulu manje ama marks ufilm leli yashawa ile thathu le yabona uyawashawa ile thathu le yabona ile thathu le yabona ithathu le lo muntu lo yabe yaseboxing uyana le thathu le bashaya ngethathu le basitshela ukuthi
yabo star and vele angithi lapha ya ngala futhi lo muntu bamthole kula maside la angihlala ngilimalela ngakhona phela mina isibhedlela sami ngayiyazi ubani isibhedlela bangifuna endleleni bangangifuni eBhaka azi bangifuna kuphi eLerato bayazi uma bangangiboni isikhathi eside yazi baya kuphi baya wrong side eLerato bayazi hayi monga eLerato ngizothola amafala wami maningi kakhulu lapha eLerato bangifuna baya eLerato monga eBhara hayi ngeke uthole angikho eBhaka wrong side lapha eLerato lapha ngasefala ke kanti isibhedlela sami esikhulu kabi abese bangazi bakayiyo grand yazi bathi nje bathi into oyitshalile iyo uzoyivuna ngeke utshala ibanana u-expect ukutshala i-strawberry angithi bengilongigijima vele kushuthi sometimes ukuthi maybe ama punishment wami uNkulunkulu angikawona angazi yabona inhle kwale beza kimi manje yazi ngenza namacala ngiphishaka the way kushuthi abantu abangibazisa ubuhlungu yabona kushuthi ngitshela now is the time ukuthi lama pain lawa azobani ngifile lento efilwa yilabantu angibahlukumezile ngitshela kanjalo whatever esakimi manje ngenzani singishanga ngaleso strategy yabona ukuthi kushuthi suke isikhathi sami sokuthi ngenzeni ngiphile impilo eso ngibhayiseke kaso yabona into angisazithatha ukuthi why mina angithi bukumnandi ngiphila lempilo kushuthi so ngitsho ukuthi sokusikhathi sami sokuthi uNkulunkulu ayenze the way afuna ukwenza ngakho enhle yonke into enzakala kimi manje yazi ngitshela yafana bwana yabona angiphila kanjalo manje enye nenye yabona angisastress ukuthi yabona phela ngithe ngifika la bangitshela bathi ngathi sure sister sure ne sharp yabona angicabanga ukuthi ayikho ukuthi ngicabanga ukuzibulala ama face consequences ezinye izinto kumele ngiziface njalo yabona like a man amazing run away okuzibhodisa ngithatha ama chain ngizenga ngenzani ngidla umali phekime ngizabe ngikhawati angithi angizimele nami lezi zizondlula into engandlula na njalo yabona anginakucala zange ngibe na patient ngayini lapha ngisetshela even if namanje mangizogijima ngalomculo lo wakudala lo ngabe ne patient zoenda lapha ngikuphi eDanyana manje ngaboshwa manje bowami hayi shuthi impilo yami ngiqedele ejele iminyaka yambile manje bowami yabona abachana bami umchana wami sekunabachana abakhulu ezihodi wengcozi zami athama na buyele ejele futhi izoba ngathi ngisaba impilo ngisaba challenge impilo mazi ngicaka ngibalekela kuphi balekele ejele manje hayi ngizoyincenga lempilo le ngizobona ukuthi ngibe kaphi yabona nemali crime ngidlile mngani wami angidlile mfethu ngidlile ma hey hayi uma uyibhatalela hayi ukudla kusimple uyibhatalela kunzima mina njalo uyabona noma ungeza manje sekuyinhliziyo nje hayi enhle singiyasaba nokuye round ngikutshela bathi balokuthi monyo mangifika bangishaya ikhanda phela sazi kwenzakalani lapha yabona mina ngiziphethe grand uNkulunkulu bese acasuka bese ngimangibuyela lapha namadlozi wakithi bajama lo akaboni unini asimyekeleni bangifulathele bangishaya ikhanda nqololo